nasi. Lalap pete mentah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pamirsa. Kumaha daramang kasadayana sampurasun. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nasi pete sambal tarasi takokak. Sebelum dimulai kita berdoa terlebih dahulu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nasi. Wah, gini aja menurut Kang Andri udah cukup banget. Pete sambal tarasi wanginya. That's good. Sambalna diaduk-aduk, tah diaduk-aduk, peteuy, wah, sorga dunia. Asik, mantapnya. Takokak renyah. Lumayan pedas.
Udah dibukain. Masih fresh nih, tuh putih ini juga ya. Langsung dari Puun. Takokak oge. Masih ada bunganya. Fresh. Diuak-uak ya. Wow. Real sambal pete. Mukbang sambal pete. Gaskeun. Lima papan. Saatnya minum. Kepedesan, keringat bercucuran, ademin dengan es. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, seger pisan. Pedesnya, Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim.
Wah. Udah. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Andri 20 miliar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.